tunlai zai thiam lar Billie Eilish chanchin Billie Eilish American zai thiam le hlapwa thiam hi aming pum chu Billie Eilish pirate Baird O'Connor ania kumsang ni som pakhat December ni som pariat khan Los Angeles California alo pianga actress le screenwriter Maggie Bear le actor Patrick O'Connell te fanu ani anu le pa hi rimoi lam thiam anni veve bo anu hian a unaw pa Phineas O'Connell nen rimoi lam le hlapwa dan te abul thuda tangin an zirti thina Eilish soidan chuan anu le unaw pa Phineas te hi rimoi lam tuitir tu anni hlapui tling pangai tak aphu amasak ber chu kumsom pakhat mi le kani lain ani a unaw pa Phineas nen hian hlatam tak phoin an siam dun thina ni kumsang ni som panga October tha ama lam zirti tu in an lam na hla siam tura angin a unaw pa hlapwa Ocean Eyes chu an rikota ti chuan amalama hla chen khat an lo ti to angin SoundCloud ta an tlang zara hela hian media shang le radio stations le music supervisors shang te fak a hlo hle ni Phineas Roman na angin Apple Music nen inrem na ziakin an noya A&R artist and repertoire chu zai thiam te an lar tak ma a lozong chhuaka lo boy pui thin tu ten ni company Platuna anda a ti chuan publicist pe in an ni chuan fashion company channel nen a style le alandan tur an boy pui sak thina ni Ocean Eyes music video chu March sang ni le som paruka an tlang zara August sang ni som paruka lo ni chuan record label le management company The Dark Room tinen inrem na an ziak ta ni an ni hian Eilish chu zai thiam tak turin an chera hlalar pakhat chau nei tu tok lova danglam bik le ti dan phung nei turin an cher swakani hemi kum vek hian a single 6 feet under a release le a Ocean Eyes hi RIAA te chuan Platinamin an pompuyani Ocean Eyes lo thlin chho nu hian a single tho Bellyache a release le a August ni som pakhat sang ni som pasari a extended play EP Masaber Don't Smile at Me a release le a Ocean Eyes Bellyache Watch Copycat le I Don't Wanna Be You Anymore te antelani Bellyache hi a unaw pa Phineas nen la an phu adun masakper ani nge kumsang ni som pasari September tha chuan Apple Music chuan Eilish chu an Up Next artist atanan puanga chu a documentary toile live season EP in azuya hemi thavek hian a live EP Up Next season Billie Eilish a release le bo kumsang ni som pariat February tha achangin Where's My Mind tour nayin April sang ni som pariata azawa American singer Khalid nen thok dunin teen drama series pakhat 13 Reasons Why season ni na soundtrack turin single Lovely chu April tha ti chuakin Platinum akai le bokani heng singles Bitches Broken Heart le You Should See Me in a Crown ati chuaka anu nongjok phei hi chu video game FIFA 2019 soundtrack atan man ani nge ani October sang ni som pariata When the Party Is Over ati chuak le a November tha Forbes 30 under 30 list alang phahial to ani kumsang ni som pakwan January 30 lama a EP Don't Smile at Me to Spotify 1 billion chuang stream ani to a zai thiam zinga 1 billion stream nei theinaw pang perani ngalbok a album When We All Fall Asleep Where Do We Go to March ni som ni pakwa sang ni le som pakwa a atlang zara he album hi Billboard 200 ta number 1 ni ngalin UK album chart ta po number 1 ani ngalboka kumsang ni bora piang zai thiam zinga United States a number 1 album nei thei masaper ni in UK a pheichuan number 1 album nei thei me chezinga naw pang ber ni na a hau ngalboka ni album ati chwa atang hian record thar asiam chhaumol mol ani bera he album a ahla som pali Goodbye ti lo chu Hot 100 ta anlang vekani August tha a Bad Guy chuan US a pakhat na din mun aron hau hialani November ni som ni sang ni som pakwa a chuan Billie Eilish chu Grammy Award paruklai mayatan nominate ani a kumsom pasari mi chau ni in zai thiam zinga award ngai hlut pali a nominate nei thei om chunani hemi thavek hian Billie hi kumsang ni som pakwa Billboard Woman of the Year ni na lan ani a 62nd Grammy Award ta chuan no pang berle mechi om chun ni turin Grammy ngai hlut zwal pali Best New Artist Record of the Year Song of the Year le Album of the Year adong tabokani a unaw pa Phineas nen an lo chak chin James Bond film somni pangana No Time to Die atana lasiam tura than ni in ahla hi February ni som pathum sang ni som ni khan tlang zar ani a
mitin ngal ti aloin alar le hle to bokani. Brit Awards February ni som pariat sang ni som ni a Best International Female Solo Artist Award adong le a ahlathar No Time to Die chuna takin asanghe nge bokani. Tuntu matan chuan heti chin hi Billie Eilish chanchin karon tar lan the ani a social media min lo follow zela chanchin tharlam tak tak te ne kan lo let le anga kanin hule cheu don nia.